Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitezenzi yakho la eMzansi, ungakhohlwa imbuyelo ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. Kwivideo ethu namhlanje ngibule ngizokhuluma ama-teaser Uzalo kwindaba ethinta ifemeli yamhlongo, ethinta uNkunzi, ethinta uNomkhosi, iphinde futhi ethinte ubaba wakhe uNomkhosi. Before ngingima-teaser ngibuyele sibonile ukuthi kwenzakaleni kuZalo lapho khona uNkunzi abulala khona umalume wakhe ngenxa yokuthi ke umalume wakhe wenza ukukhohlakala kudala. Wabulala ke ubaba kaNkunzi ngoba nakho efuna ukuthatha isihlalo sokuba yichief khona ke kwi-village yaseNdlendle. Endumamlambo emtshelile ubaba wakhe uNomkhosi ngumalume kaNkunzi ukuthi kumele ekhulume iqiniso ukuthi ahlahle kwenzakalani. Ubeke selikhuluma iqiniso sehlambulukayo kuNkunzi, uNkunzi ke ubeke sembulala. Sibonile ukuthi uNomkhosi ubonile ukuthi uNkunzi ubulale ubaba wakhe. So kumathiza into abayivezile embukeli ke okuqala nje bakuvezile ngakhuluma ngakho kakhulu, baveze khona ukuthi uNomkhosi kuzomela phela engene esihlalweni sokuthi abe yichief yakhona ke evillage. Ndikhumbula ke phela ukuthi ke uNkunzi yahlahle kumele abe uyena ichief cause ubaba wakhe ahlahle kumele abe uthathe lesihlalo sokuba ichief kuswela kudala ngenxa ukuthi ke umalume wakhe uNkunzi wenze ukukhohlakala bese bulala ubaba wakhe ngenxa ukuthi ufuna ukuthatha lesihlalo, ingakho uNomkhosi ezongena esithatheke isihlalo. Okunye baphinde bakuveza ngamathiza ukuthi ke uNomkhosi uzozama ukuthi bophise uNkunzi ngoba phela uNkunzi ubulale ubaba wakhe, kodwa ngenxa ukuthi ke ubufakazi ngebuhlangane kahle uNkunzi kuzobe sephunyuka. Okunye baphinde bakuveza futhi ukuthi ke uNomkhosi benoNkunzi bazoxabana ngenxa ukuthi bazobe banga ukuthi ubani ozoba yichief. Khumbula ke phela ukuthi uNomkhosi ufuna ukuba yichief ngenxa ukuthi ubaba wakhe ade yichief and naye uNkunzi futhi ufuna ukuba yichief ngenxa ukuthi ubaba wakhe wakumele ngabe uyichief vele kuswela kudala. So bazoba nokhilizisana impela, uNkunzi kuzoba nama campaign ukuthi ke beyichief entsha yakhona ke eNdlendle. Okunye ukuphinde kwavela futhi ukuthi uMamlambo uzotshela uNkunzi ukuthi ke impilo yakhe isengcupheni ngenxa ukuthi uNkunzi uzobe senezitha eziningi ke emakhaya. Khona yenye futhi ke iphathi interesting abayivezile ngamathiza kodwa amathiza ngoJuly baveze ukuthi ke uNkunzi uzohlangana nobaba wakhe. Asazi imbuyelo ukuthi bayohlangana kanjani nobaba wakhe kodwa baveze ukuthi uzohlangana nobaba wakhe. Asasho ukuthi ubaba wakhe uzobe ngafanga, asazi ke imbukeli kodwa ngizophinda ngizokupdate hayi makhamba isikhathi masamathiza ke ephume kahle. So ungavala lapha amathiza mbuyelo cethu ungakhohlwa ukuthi ulike le video and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke ngiyazibongela.